сталося? Війна. Прокидаємося! Скажіть, а що случилося? Якщо війна почалася. Þau sem ekki fóru, Those Who Stayed, úkraínsk leikinn þáttaröð 6 ólíkar sögur þeirra sem ákváðu að verða eftir í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, þegar flestir flúðu eftir innrás Rússlands í febrúar 2022. Папа, що було? Стій! Хто такий? Звідки? Зроби так, щоб скоріше закінчилася ця війна. Перед вами стоїть мужик, який готовий боронити свою землю до останнього вздоху. Þau sem ekki fóru, Those Who Stayed, fimmtudag á RÚV. My name's Ben Zand. I'm a filmmaker who's spent a lot of time meeting the world's most dangerous people. Drug lords, terrorists, and gang members. You want to call my face? Record your face, okay. But I've always wanted to spend more time with them, to really understand why they do what they do. Do you feel guilty that you're selling this to vulnerable people? No. Glæpafóringjar, Kingpins, heimildaþáttaröð frá BBC þar sem Ben Zand rannsakar líf og störf nokkra allræmdustu glæpamanna heims. I'm getting under the skin of the world's scariest men. Would they give it all back for a life on the right side of the law? Glæpafóringjar, Kingpins, í kvöld á RÚV.